Amure, terus gue biar itu di lama pi bende. Di perengnya dia nak pernah kagak makan jamai lo. Sehari Farita itu bembeta. Akar kita fandragi nasi aku adita. Kini be mau kutanah lo anak. Dindo nahe atau warudodo na. Indo na dolo amure. Iya ku indo nahe dia nak ruha kami fandreang. Oh, kododo na lo. Dodo na roh paku motoro anak. Jadi sosoro to oli se bembeta amure. Kini ro anak indo na atau dodo na. Indo na amure. Oh iya ku indo na roh falau lisu anak. Dada. Terus tapi hari itu. Kododo na lo. Dodo na paku toro anak falau lisu to. Kami na tulis leku amure ko pada-padamu jawabannya. Tenang. Anu lo anak, Pak iya ro indo. Nah, bimbeu. Oh, ada pernah ngapale amure. Wajib-wajib ngasih dia bang kali na lo. Tenang. Kododo na halo amure kata si bunda. Iya kododo na anu ku motoro anak.